dioksida, u narodu poznatije kao hidrogena, navodi na kiseonik. She's going to perform Jeannie from the bottom experiment, something like that. And that basically boils down to dissolving manganese dioxide. I vodonik peroksid se zapravo ovdje razlaže na vodeni kiseonik, razlaže se zbog dejstva katalizatora mangan 4 oksida. So hydrogen peroxide will be dissolved to hydrogen and water, which basically Sada dodamo mangan 4 oksid koji je inače katalizator. Yeah, so after the addition of the manganese dioxide, which basically serves as a catalyzer. Prvo ćemo u Erlenmeyer dodati malo mangan 4 oksida. She's adding the manganese dioxide now. Da bi se vi stavite ovdje da se bolje čuje. I sada ćemo u njega dodavamo vodonik peroksid. And she will add now the hydrogen peroxide. Sad, reakcija koja se ovdje zapravo dešava je eksoterna, to znači da se oslobađa toplota. The reaction here boils down to extracting heat from the compound. Ovo što se izdvajalo, to jest ovo što je bilo bela boje, je kiseonik u gasovitom stanju. Was oxygen in its A kako vi dokazali da je to kiseonik? yeah, in a state of I na dnu se zapravo izdvojila voda koja je pomešana and sa at the bottom what we have left is the water.